Yamawache ama wo akwaba Adom TV sunie baabi a wo hwe afie bia na pen so ye da sese wo do afidie no ato ha enne ye March bosome ne da toso enan na chese Ghana month no a yesi mu no enne ye da toso enan ti ye mo bibia afishia panyame Adom adwada na Ghana adeshi kronkron Ghana man adeshi kronkron na yenya enfie aduosia ensia 66 years the multimedia group enkenka Adom brands ye de esi ho sese abosome de ye njeja ye hokra ye hye Ghana ntade of course na Nnawotwi dwumadie so de unu se da bia no Ghana ntade ne ye hye pa ye di Ghana nuane ya ka Ghana ho ensem na fei ya mama wiase nyina ehunu se o man Ghana ye wo ada oye sani Adom TV ye wa oye no bi di chief Jerry Force na Nnawotwi dwumadie na no penso se yesinkonya ye de bro hye ne so ma say as part of the Ghana month no enne ye wo personalities bi wo hon ma few kwada ne ba ne nyina no ya celebrate omo ana penso se beje bre na fe ya san so akomu biu na ye hunu modern a wo mo ede abo ede asom wo man Ghana enne ye match musume ne de toso enan na Nnawotwi dwumadie na ye di free ye studios ha 355 Fanofa Street Kokomlemle ye de brewo me the chief Jerry Force on behalf of my production team but I say baby I will be ane kwan a wo fa so ehwe yen 80 yen so am say we are also live on Asempa 94.7 FM. Enti kanya ho na Facebook join here e wo Facebook Adom TV on Facebook and also Asempa 94.7 FM e wo Facebook na yendi dwumadie na Nnawotwi dwumadie so na nsem a edi akotre na Nnawotwi mu no yeyi mu bi na fe yesa so esi hunkonya na ye bobo ho na Nnawotwi ye mu se ya wada no na former president wakola nche the campaign ewo frau mantem sankomo no ye betwetwe wahyebo ahodo no a but ye sankomo e be hyase kane no nanka ubie wallet mu a ubehunu Senate card ubehunu driver's license ubehunu voters ID card ubehunu hospital card ubehunu passport ni nyina no na ehye wallet nim ana nyame ncha de Ghana card eba ya afi boni free bibi synchronization enti na sa card si nyina no ye boa no ewo card ba koso se ne be ya wuyi a o driver's license ewo so o passport ewo so o voters ID card ewo so na enne ne ho akoba daira ye twen eye voters ID card a ye ka say electoral commission at the CI ne aboni friend constitutional instrument akoto ma shebejafo anim se ye ba beto aba ye obi be a friend continuous registration ebe koso no ne abroni friend source document say voters ID card na Ghana card ne nko any document abetimi ede akere ansana udin atumi akopie abato kratanim now enapay ye hwe abisa say ohawben na ede beba na me hwe nkratamu no ano ma me constitution nim Article 42 of the 1992 Constitution, ma menkan na fe mi wi ayenko CI no sumu na fe wi ankomo no eni enda ho. Article 42 of the 1992 Constitution say every citizen of Ghana of 18 years or above and of sound mind has the right to vote and is entitled to be registered as a voter for the purposes of public elections or referenda. There's a Ghana ni bia we dey feel do nwotwe ene ne mbroye na na dwene mu eda ho no o wakwanya se ye twere ni din o wakwanya so oto aba sa akwanya no nsunti sa akwanya no na ewo ho edema no se o ye betimi atwo ni din ewo abato krata no emu article 42 no sa na tie na fe me new CI ni mu no so regulation 1(3) of the new CI or say a person who applies for registration as a voter shall provide as evidence of identification the national identification card issued by the National Identification Authority unquote entini asia eno so echere eno no na me no me ni bisa sisi na me kasa me bie phone lines na ya hwe issues around Ghana card eye bebre obi a otro ni din 2019 a ye kasa ni nsanka ne card obi a ne card ayira na wa report wakwaji police report ya ne konabra ne nsanka card ne besi ne ye obi so ho no card no ekura no enso so you say activation no sense verification yenye ti card ni kwa no a ontimi friend this dwuma bia safo ni nyina wo ho enti ebisa na pai ohawben
ena edibeba se saa CI mrahwebedwafo womo agitum a we be looking into the issues na ye de enchiremu e de abra na pay ye hwe nim se ne Dr. Shiribo Kweku oye Director of Electoral Affairs e Electoral Commission ye no ebetwetwe enkomo na fei ya hwe ebo ahodo bi nso a omampani dada John Dramani Mahama e hye ye wada olanche the campaign wo from amantem wie ya pe ena afei wo tisi mu a wa hye campaign no ase anisa amongst the promises are openi no aye and says nyame adom na NDC for emanakwanya betu frank ama NDC amayoko no na fe enu achi 2024 Ghana for so manakwanya emane sambe di wo man yi so a nyedi kan o say ex gratia me kire sika yetua edem article 71 office holders na se bi kire kakra sa kuo no eye omampani the vice president speaker of parliament Chief Justice and a justices of Supreme Court, MPs and a ministers of state. Say womo ewie omadwuma no mokwa ahunje mu a ye sidan ye man the cars me no ye man the driver na fe dwuma form be dwuma man on office na no aban no and from the consolidated fund as so hwe na otua saafo no eka omampani dada Mahama say wo ba sa na mo no obetwam obeyi afri hokra afen so wahebo say ministers are wonu omo ebedi dwuma no obete so lean government into ono de krokrowa aduosia 60 ministers and ode omo ebedi adwuma na eno so ye ho asembisa ba komienu eno so ye bebisa na afei wahwe a stabilize Ghana yesika sem no eno so ye bedomu asuko into these issues and an appear sinkonya Nnawotwi ye de bro stay with us our Facebook na fa comment fato ho na ye ba ye beje me na fa kenkan e de ama kai ma kai na hye ne so bi o ma me se ene ye nua Christian atunu Nnawotwi dida no ene na eba so enti yewie Nnawotwi dwumadi pe na ye de wo kɔ hɔ na ye bɛkɔ so ho bi aso so ye de aba bedan o midin e de chief Jerry Force ne frame CJ amo achi amo akwa aba